puti member zom ta puti BC lalben chung som oh pu chairman kalome pu speaker kalome voinia private resolution Mizoram Sarkarin Indian Air Force ne na lengpu airport hlan atum ama hlan tuma mala make it tra katilwa ti top ni ro se ti resolution han soi ho wa han ni hian a soi tur om tak ni te point min ende uron ni in ka sia lengpu airport en kol dan Chungchangah malatura sarkarina arwat chairman kanina angin he resolution hi be chan anei lo awangin ka thlop lo ti kha ama sain kan sei dua pu chairman a history han ti ve khangla ngila kan siat thui chen atangin toite han sei lan masak ka dua chu heleng pu airport ti kan namro hlu ania kan ramro hlu ania kan pom vekane voini thleng hian voinia helama iding lama thute pu speaker po hi heleng pui airport amuna kok masatu azui tu tele voini thlenga chu la machuan tu te zingami le su su tu te zingami ania iveila ma thu te po ni sela airport kan nei na tho rok tak tak te an malak na te hi thang thar te hian kan thei ngil ka ring lowa chu tiang bokin Congress party na pu KC Panta 10 Finance Commission sang ka jagwa som ko palia ron kala civil hospital klanga changaleng pui an ko nu lo ka vai bel che som nga kan han mute tu ma hen kan la thei ngilin ka ring lowa he nam ro lu he ram lo lu hi amma ero chu he le chen en kol ani na kong a harasat na sumle pai Chungchangah te kan tok na sa chumi pia lama ma kha chuan a hausa le anei nung deute vairam hladewa kaltur te tan man tur dewa minol puin kan ngaya thlona chuang phak vea kanin ngai lo ani chutiang takin kan ramle namro luani hi keini thang thar le zol te phe chuanin a hun laia kanom ve lai poin vairam kanom ve lai poin kan chuang public lovani amaro chu khovel thang zela voinia chon mitin ban phak le mitin mamo aloni ta a tuna kan leng pu airport din mun hian kan mamo apusuk phalowa he ya changkang jok le changklung jok hi kan mamo ve a chumen kol na konga chuan voinia sarkar lo ding hianin changklung jok le en kol na jok a chortu te poina he ai changklung jok te mihring ngor phur to lowa kan thai thar chuate agriculture produce te mundanga thon chuwa ve na te foreign kheng poa thilbung ro hanin thon kwal ve zung ani theina turatana airport postal service kan mamo nate chumi pialama khulaya cargo bay kan mamo nate cold storage kan mamo nate kan airport mamo sang te khechungin kan ram sum din hun le kan din hun khechungin kum som thum te meu mai state kan ni mun apo member te tanga kan khe da chu khovel ram dang kan pan thei na kong om chun ani silchar konga pina piangin aba kong dang mei lia lo khopa kum som thum kan kal to nuwa changkang le thei lo license po renew le thei lo a han ni tak nuwa hian he sarkarin ngai to na manga a han din khan i alom om po katia kamo phurna ka kowa azir chen na te min han pek po khan i lom takin ka poma alo changkun theina tan airport siam alo ni don khan thang thar te chon kan nui azadeu mai thaya ke ni ho tan chuan chowak ba ka tum lowang hanti te khulaya khon thona ron tum hona chuan in arpui ten artuen opkeu thei to lowanga ngorana sia hanti te leng pui khotlang mi pui te chu tar beng che tin nga ngotanga beng cheng sia hanin ti te kha Chungchangah lon la rei lo takala ni vekani kanin ti thaya kanin ti dera kan ram mason na tura kan ngai to danai ahun lai le ahun milin voinia malatu te khan fakom zia voinia hen karon soidua huai takin thani an sia ta khan kal tlang puya leng pui khotlang tan eizon na chen fak om de bok zoram mi pui te kot chua alo ni ta ane sumiril ruwa tanga voinia hen kan member pui te
ngay tu na seng turin ka handua kum sang ka zakwa som ko pathuma asam rifle lamwala Narsimha Rao PV Narsimha Rao ron kal chau khan Congress le JD Trangkop PC Trangkop te a campaign na khan he airport hi mintia mani nge kha kan la threvekin karing voinia taka changtu te vek kan ne he namro li tu mana bo kan phal lawanga amaro chu tlabal lutuk le function le thei te lo mi puina kan sor thei lawa omle chumi tuai num tu ra kan sum le pai nei te thlirin eng tiangin nge en kolila ti kha kan sarkarin ngai tu ana aman ania pu speaker chuta chuan toite in mi puiten hetiarin thuwa kan soilo na tan han soifia du kan neya iphal na in pu speaker working committee ina sarkar ina adin khan ti tur panga min tu kane chu mi puiten khelo lo se ka handu dewa chu pakhat na chuan to undertake a holistic assessment of the present operation and maintenance of the airport and its future requirement ti ane lengpu airport tundin huna omdan le a enkol dan mek te le hun local le zel tura mamote zirchian na kan na ne panina chuan to study the operation and maintenance of airports in other states, especially in the Northeast, with special focus on the performance and experiences with Airport Authority of India or any private company or consortium. Tiani, hey, special focus notice big the airport in Chungchangah kan malam enkol tura zirna tura min pe kane. Terms of reference min pe patumna hian to examine the viability of handing over Lengpui Airport to Airport Authority of India or to any private company, consortium, and the preferable entity, AAI or other private company or consortium to hand over the airport. Tiani. Apalina here to examine the process that would have to be followed by the government of Mizoram to hand over the airport to another entity. Tiani leta ane. Chu he kan recommendation at tranga sarkar malang zui zel dan turthenga zir tura minti nate. Apangana hian poimo de chu khatram sakan sarkar hian khatyang rilru ngor kha apulova to assess the feasibility or possibility of operation and maintenance of the airport in the hands of the state government as before. Tini chu state sarkarin ama enkol ngai anga enkol puizel tura kan zirchiang turati kanne chu parameter mangchuan zirchian na working committee hian chisang kan han explore Lengpui airport ten ente voi tam soya ni toa ai te khang zong te kum khata vai bel che hetizat kan los kan ti chin te khang zirna zong kha voinia hian soi chu avek ram lo ma se ai na an chan tu rahi awa in pedon ta ila tunan dima nang hi chuan engma chan kan nei don lowa chu tiang bokin mundanga anti dan te enin privatize le ngal mai tura po sarkarin soi nei thei to lo khopa agreement akha kan member veilama mi te point I veilama mi te point pu speaker an soi to ang khan ke ni point tra kan te big lawa he kan indor na hi chairman airport authority of India ne na kan indor na kalme kan ya kan le khan nung ber dota hian june ni sari sang ni som ni palia khan chairman ai ne na hian heng tram kan meeting na kan soi te hi kan pom thei love reconsider le thei ni se ti point paruk kan thlen thale nge ni chuta chuan thei patop kan chua option sang kan enen he committee Lengpui airport committee toy zong in ti mai ila hei hianin sarkar ne na hian recommendation kan thlen ta heta hen comparative analysis kan tia chisang sangin lo ti don ta sala en kol zui na tu rehi sarkara hian fel fai takin kan thlena chu a summary tang pui kan an soidu chu pu speaker I phal nain kan recommendation 5.45 table hian the working committee recommended that the state government may make an informed decision on the basis of the above assessment considering various factors pertaining to operations, security, infrastructure development, revenue sharing, including the emotions of the local populace. In sarkara hian report kan the lut ani chu report atanga endan chuan summary recommendation kan en hian kan lo lep zong chut te mani en kultura har sajia te ngai tuin he airport lutna ngai tua chungin le kan namro luani na ngai tua chungin tu kutama hlan kan phal bik lova he committee hian
chuta kan recommendation a chuan a eng po ni sela Indian Air Force ne na joint user airfield ta kan chuat thaya mo phur na kan in trauma airport atanga sumlu zong zong ku kan la chanzui zel thaya ale lam zong zong ku agreement fel fai tak neya kan chan thei si chon hei aya lu om don mi ti chu ero chu kan ngai dan ani a heta hian kan report to ber a hian pakhat kan han en ka han soi han chiar chole ka do pu speaker iphal na in kan report submission last paragraph a hian a comprehensive memorandum of understanding duly agreed between the government of Mizoram and the other entity is the essential requirement for ensuring proper handing over of the airport. The draft MOU be duly vetted by the Law and Judicial Department before the same is approved at the highest level. Tiani. Hey, committee na kan report and recommendation na kan thelu nung berkhania. Chu wangin pu speaker. Voinia kan sirchena tanga sarkarina recommendation aron din le khan member tena sia chian kan dulaya kha heng hit huru kan ilova committee adin te heng zong zong hi sarkara DIPR chu avekan notification hi kan terms of reference te mu thei veken oma aru garala thilti pakhat ba voini thlengina la om lova chu chu sarkarin ngai toin Indian Air Force ne na ti hi thalom ni ti in zir chian dan tur malak chun zom dan turin committee minron din thar le a chuta jon chairman turi minron ruat chun zom le a heta hian terms of reference ti tur minron peleni he hi mi puin public domain om chiang reng ani angai dan rin thu kan lo ti na sat ema wangen hi hre chiang non le ila ka handu tela pakhat na chuan to explore the feasibility of handing over Lengpui Airport to the Indian Air Force, to explore the feasibility ani pakhat na chuan phot panina to prepare a draft memorandum of agreement for handing over of Lengpui Airport to the Indian Air Force. Draft memorandum prepare turati kan ne hemi zong te tura hian working committee kan thut le masabera khan hemi konga se om le ngai to na mang thei ne kan siat te kan han ena chuta chuan kan principal consultant rei tak lo ni to le GAD aviation winga controller hun rei tak lo chel to tu kha lekha kan thon masabera I expert opinion kan mamoe heng hi kan zir chuana ania wing commander pu JLL mingliana dio letter mangin kan zir chena te pe kan nia chu December ni som ni palia min ron changa min chan na sarkar thuron ania chu Indian Air Force nen hian draft agreement fel fai tak nei ni phot ro se siam Indian Air Force nen atengin deal ni phot ro se ti kha kan don chun ani a that lo na mo engemaw pakhat ma kan dong bok lova chumi ti tura malak na mek chuania hetianga politicize a hanita ka en pu speaker khongain in filfiana tan hun tlem kan englo dewa thil ani na adik tak kan siat theina turin mizo mi puite Lengpui mi puite NGO CC te mi ka vadem na nilawin mizo mi puite hianin here say khoi lai ti le khotlang ti kalphunga thutluk na kan siama boruak mi pui kan sai chi ai thina hi ti topila ka ti tak zeta asan chu August ni somthum pakata committee in report kan theluta August nili chungin Congress Party Indian National Congress Mizoram MPCC in an vigilance cell hovein press conference mi pui mama chanin airport Air Force ku ta hlan an du lo thun ron soi ringot ani hlan tum na a om ti po an hrelowa a boru kan soi atengin an sia chutiang bokin August ni ko a NGO coordination committee in resolution an ron siam ringota August ni som palia MNF party publication board in press conference kovin sarkar thilti la omlo le engma omlo wakha andu lo thumi pui ti chi ai na ron tlang au pui tawak maya heta hian roi to sang te po thuron ka pe a sarkar document ne ya report thelu ni to RTI indilula zirchiang masa ula ti kha voin NGO CC chairman tenge po phone in kanin sil to ane amaro chu voin ni theng khan RTI ya rondil reng zirchian tum reng anom lova an hlan don an khal don airport khulak bo dei tura mo khatiang zong khan mi pui kanin zetir tawak maya hi apoi ka ti hle maya pu speaker
ทิลนี้นะตักที่กันเสดวันนี้ชวนกันจิรชวนนะจังลังเร่งจูกุมติน revenue กัน loss เปียละมาเฮียน capital investment มาโมตูร์กันไงตัวซุ่มเล่ไปสรการอินตุนดินหุนาควนรีการ์เป็ดติ้งตานกันสรการเฮียนไวเบลเซสมเรียตดาเบลเล่ริงอตันนี่จุ่มเทยโดนเราดินหุนาดิงะคูเอร์โปตะคุกันมังจังไกเทยโดนเราตักเงียลินั่นหลังอ่ะเลยแต่จูบางเมียงแต่โปมินเราตีเล่ละมาจวนนั้นสวยอดีตนั่นเจนโปไม่เทยอาไม่รอจะคุมสมนี่จวงเอร์โปตกันในตัวนัวควานกุมสมเลียมตากันบัจเจตจังอาซาสมนี่ปังอาคัด deficit grant อ่ะลงกันละดงอันนี้ชุดที่เขาว่า budget surplus กันในทิ้นไล่ปัวอันไงสักโลเลเองที่กงมันเอ็นกอลตัวเราค่ะตุนดินมุนาชวนไวเบลเสสิงกัดสางจวงกันบัจเจตนี่ตัวนูอิน revenue deficit grant กันในที่ไวเบลเสสังอาสมเรียดเจ้าวันนี้ตัวกุมินะขัดเตียกันนี่ตัวนูขันคอยจึงไง maintain เซมินติอาหุ่นไล่มิโซรามินะซุมกันในไล่เบร์เลกันเอาสักไล่เบร์พวกกันตีเทยลกเซ็นทรัลดิลนี่เซตพีเอ็มดีไวน์ไวน์ดิลด้านโนลดานซงซงเรียงตู้เซ็นทรัลสรการไล่เนี่ยนะถกหูถกดูนพวกนักกันดิลชัวไทยตัวเรามีปุยเนี่ยนะจนจุดที่ชวนติโรเซตียงจีเตเฮตียงกันสวยวักไม่ไล่ฮีไงตัวนะอัติทุยเล่อินกษยาจิรเจียนนักกันในกัลกงอาเฮียนวันนี้กันแอร์พอร์ตรันเวย์พาราเลลกันตีเตปกฮามีปุยอาเฮียนหันสวยเจียนกันตัวกันสรการมาสาขานักกุมโตบละมาขานคอนเซปต์โน้ตอโลเซียมเวนี่ไวเบลเชจังมันจุดๆเนี่ยซิสโนยโดนาระอโลจุดดีลเวงเงียมาเซนโนลอันนี้อ่ะอาจารย์จุด technical viability study อมลว่าโทน่าจุ่มเทเรงเอ็มตีอมลว่าขัดเตียงเตะวางคานอันรอนโนลเปียละมาคานขัดตีลายป่วยโมเบอร์กันสอยดูจุดผู้สปีกเกอร์ของไอตะกินเรย์เหลาเตะไวเบลเชจารุกพีเอ็มดีไวน่าพวกกันในเรง allocation airport ไงไปหมอกันนำโรลูให้ที่เขาประกันไงไปหมอจอยกลางดูนี่เสข้าไว้เบสเซารุขานันติเทเรงมาเสกันไงไปหมอไว้คัดมากันนั่นเตลไงโล state normative allocation ชุ่งให้ที่จะต้องไม่กันตีไงโลที่ละนี่วันนี้ revenue deficit มาสรการสุมินได้โลโอเซริติเมเจอร์ละสรการทารินากันสุมดินมุนเซียมชัดตัวระมาลักนักกงอาเฮียนวันนี้ proposal คัลเมกับ joint user airfield กันในชวนมีปุยเตตานเฮียนอัลโลกโจกนิลวินวันนี้แอร์พอร์ตอับรอนเฮลัมปังซงอาควันมิโซรัมสรการิกันตาลนิดอนตู้ตามานิดอนเราส่งภาษาลิกอกตัวโอ้เล่ผู้สปีกเกอร์กันไว้นบโดนงะการติดตบโดนไม่ยังอามารถจูตัวเตะหันสวยลันทรัมกันดูจูขากันทิลเตียขากันเจียนง่ายมาจูเองวางินเงวันนี้ทั้งขัดยังซุ่มเล่ไปมาหมกเร่งจุงเสียกันตีโลวันนี้แอร์พอร์ตคุติเวเรงรวงกันตากันมังไงกันเตียควันair ambulance po ron trung thai po ni ro sek sek kan khe chiang tiro ambulance po tan lut thai lo ni voini kan airport a wan chutiang din huna jon airport ku kan chua a thok tu te jinga khon permanent employee pakhat ma nom lo bok lova wing commander kan consultant principal consultant patient step motherly treatment hei le chen min pe ni tin mi pui ma athu a soye ni kha heti ko pakan mangai le kan namro lu step motherly treatment pe kan lawen ko laka voini a chon he sarkar thar hianin heti zong hian joint user airfield ta chuata ila a revenue voini vai bel che som pali som panga kan be se hi sarkar in ala changvek thau sianga helam ti changklung jok si in cargo be te heng zong ti changklun na jok nein zofa te tan he ram tan he nam tan changkang jok le changklung jok airport nei theina tan hian eng wangin ya kan nam himna tan agreement kan zia pui thei lawang india rama somruk chuang te me mai joint user airfield operation om voinia ka soi du chu voinia kan opposition member jinga mi te lar tak pakhat po hi kan soi kangange in heta indian engene civil aviation na civil pilot kan nei senior berte pani te hi chona thajia liren la soini kan rechegin kareng joint user airfield har sadna tolo dan an soi po hi an soi dau deu don media kan play dan adik lova voinia mi puita kan khil dan adik lova khal don hlan don labo dei don ang kan ngai nei hi aya changklung zo khen he sarkar hian khu airport khu buat sai tum zo ka kan sum seng kem zok si hlo chuak tam zok bok sia mi khing chuan na chau ni lo kan thai thar chuat te po thon chuat theina tura tangkai zo ka man theina turen indian air force nen voinia hen agreement kalpui me kan ni hetiang khopa indian air force kan du lo lai hian pu speaker a top tak tak na tan sam ni som pania kan sarkar kalta khan indian national
MPCC kan sarkar la an sarkar lai khan kum sang ni som pania khan airfield sira mun nia khuan blast pen tur voinia development nata na dalber antia kha akhar somthum pani le point paruk azau te me umai kum som nga atan kum khata ching khat chawinan khalani akhal tu chu tunge Indian National Congress Mizoram te kan ni akhar somthum pani chuanga zau kan airfield chunga khuan kum som nga atan ching khatin kan khal du ne an cancel reng lawania ale kha long ve kan ni kum sang ni som pakwa heti khopa leng pui mi pui ten hena air force an nom chuan te ti thai tu te hian kum sang ni som pakwa akhar za som li pali zau leng pui mi pui te ngeng turin airfield pia lam voinia proposal po ni lo mi pui be chanin ek akhar za som li pali zau vai bel chazani som li pariat ale turin no objection certificate nam party te hian an lo pe fel to ni kha kan ngai tu telem eng hi kan hlo bera eng hi ngai mi pui doi at kan tum he ram siam that na turan i chuan chan chino mga hlok na chino mga zir chiang masangu voine kan opposition pulu tu te hian kan du tak zetani chuan he report le committee kal phung ai zir chiang masani sela sarkar in hong em aneya chuwa zir chian na tang chuan tang kam ti ringot ni lowa tang khan he kan airport en kol zui dan tura hian voinia malak nakal me ka hian draft memorandum of agreement apo hi lo ti tha po in ti la working committee hian lo submit po ni la athunai tu ati tur malak na la council of minister te an la ni chau ani chumi ma chan legal vetting mizoram zofa te himna lo hian kan siam lowang khu airport ku ke ni chan hlan kan du lo ai ku ta pek ka kan du lo thonin he ram Bengal Eastern Frontier Regulation and min hum halnate India Inner Line Regulation and min hum halnate thiat veka permanent ownership AI petura min nor tu te hi mi zo mi pui mai soifia ve se ka dune an phal rengam chu ngai tu na tam tak om theo me pu speaker amaro chu voine hetiang te mewa resolution aron luta ka chuan hun a che phle na chungin khang te kha karon soi thei tok ni sela voine kan resolution private resolution hi ke chuan pom lo emo lam ni lovin thu om lo ani mewa vai nol kak ni in ka ngai ani le alo ve